Pulan fai ka ham joto nai tong na video no web song hake web song sing tini discuss khaine je upcoming je SCGD renai rok ni wansuk tong nai rok ke ang tini ani experience nong ni share khaine bai bai kyang share se selection ka and bo ba ke strategy rok ani je porimani rok bo ba kyang complete khai ka genor thamble nu manam kubun ang 6 month ba kyang complete khai ka and complete khai ang share se selection ka ke first of all ang sanai ang Jeffrey College of Poritongo apro je ani graduation complete man yagolo tai 6 month tongo an yago ang SCGD exam rena ni bagi open bishingo ang onek sas ka kyang ba ke selection nai yang je YouTube ro nai kya and selection nani hingka to kaisa guide nango hingka guide ni through tin ang kaisa selection ka guide means ang YouTuber sas ka kya bo coaching mana online coaching base nai hene hingka ang nuka abu kung mana online coaching nuka ang open bishingo ang choose ka kya RWA hene Rozgar with Ankit hene ang bong ni app ni bishing te ang 799 dewe ang bong ni course na haka obong ka 2023 and 24 ni batch hanggang ngoro join kai mani ya golo bong ni purungmarok naikya bubuji ke ang balik ang bubuji ka bong ni purungman rok ke obon bising ko borok oro kungmana to online course khairo borok orne bising SCGD ni kaje course tonggo ke orne bising tinang porika poriwe ang joto kisha ani ang kaisa pun note paili aba song ta magang je borok purungmani obonang yak bai khatao si porika and 6 month by nang complete khaika je syllabus dong no obon bisinga ani one suka ang joto syllabus to 6 month by complete khaimaliya ke je syllabus to norok je semanarok to nugi mang khana je saimia rok kangke to reasoning tongo je SCGD din bagi reasoning grammar maths tai GS ni tongo mane GK ta gorni bisinga ang analysis khaima ang analysis khakya bobo hake basic bobo mark kaham ke naragi manai and bobo mane both subject pori kanke bisi mark kanai rokhni because 6 month me complete khaina ta as impossible ya joto topic no open bisinga ang choose khakya reasoning by grammar nang best ka ani ang duita topic nang porio duita topic ni bisinga nang selection nang ka hani yang saiman mane saiman ka tamin magang or duita topic na ang kaham ke porika joto tai bad baki GS rono tangasek focus khaimali ata maka jora kombla tai met dong bo ang met poria nya porika porimani bising tifuno kisha kom naikali kada bono tangi maka je number kanai sima na sio bobo topic bobo sohos number kanai opotirono nang bisi focus kaya ngatai orni bising ang grammar by reasoning nang best ka orni bising nang best man bising te analysis kamen bising te ang joto notes kai puri man bising te ang duita subject na puri ang tini CSB selection ka so obono sanamu so gonong no boje tabuk upcoming renai eba ka ba ketal ke rena je fresh out no norokbo naidi norokbo ba hake puri nai analysis khai di topic wise and syllabus wise buji naru di norok buji wi attend khai di joto topic buji nani ta impossible ya ke main topic na ke web sung ang practice at le ke mum khai kya practice ni bisi tin ang selection ka ni manu tam ke mock test ka mock test bu norok sara 2-3 bar di tabuk to tai bisi kari ka only 15 days se tung namang ni tai February go exam nai ba gatai te bisi kari kan ro semano obon bisi manor je topic no flow khai mane aba ka je pori mane obon no tabu revision dana ni time revision ready mock test ready gankana asta asta hano ka withanai mark kanai and no jeske pun duita topic aba ka duita no topic no no strong khai di tamaka tabuk to busuk cut off thang no jotom semano 58 cut off sin s3 ne bagi plus thangka ganka duita topic no jeske pun strong mark haine hai kable impossible ya web so duita topic no strong haimani bisingte no ni je yak chu hne tum GS GK ro mane no nije topic no duita topic no tabuk reasoning by
norok grammar norok strong topic ni norok na kahang kahang ke tai GS rong no mi yak chu ni rom dita mo ke je ang to je ani analysis khamani mote GS wa se number kari mi ajo to no so omo to biang ni phai na omo joton sai ni abla so that je GS mane rok to abo to bor kaham ko je obo ni jini puri mani bising tise so that ang duita subject ni bising tin ang complete kai ka and tai to tam sane bab so ang tabo je exam ni related to sawi payment ya golo je upcoming যেমন medicals document verification dok buti buti ke tabuk nong no abo to sawi ingala tabuk to exam ni somay ba no exam no se focus khai gadi je running khaine rok tabuk running khaidi mon rok saptao 2-3 bar khaidi ase tabuk khaine na yata ma exam se main bab so exam nang complete khai mi ang kang ke exam no rok qualify khai mi ang kang ke running to dure kota se hedi ba especially SSGD jerna hini tongne rok kang kang no ro tabuk to February bonoro exam to saimaka and this norok exam norok focus kai gadi after that norok physical ni bagai launch kita and especially abo not only SGD ni bagai ya norok tab to sini state ni tipa police obo rally chulna ni bagai notification already onko ka or ni bishinga ba angkorja this 2022 je tipa constable remane or ni bishinga ba angkorja selected no anjo to interview pajak mang oro ke obo rogo bo hairo ke ang no sawi tongana naro o channel le bisin tik kering gitong di and no any naro topic ro busia ngitong hang ke GS rock like GS rock puno ang mutam tano note khajik tongo jodi noro share khai ding kang khaira obon bisin go naro tabuk reasoning rock naro topic ro busia ngitong kano noro comment kai manon bo topic busia ang no try khainai help khainani and jaitam sanai norok je upcoming exam ni boken practice setle de babsong mock test already salo 2 baje isko bon ready mock test sarala as impossible jata tam makara hotat se thange reason ne as possible ja and video belai logi thangna babsong salai kan kanke taibo sajanai tongko norok any question singa tong regarding of SSGD ni phone kan norok an comment khai down below ang nong comment reply renai and nong bag video seramai so tini jarate asani situ sing fine sarata ko kaham kaham sing information doi tongana noro comment khai dia hambai